much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Human One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Therefore, I'm going to Mala show and I'm going to Ekasa. Many about many of them would say me how beer a war so I would be numb one of my what they are chinchia also. We are a opera war and I said 5 blood and a how and I said there be a stroke and a how and I bear my wire and a one passo and I there be Nipa open visa one until I won't visa and I will be open crater. Why are we young crater? And I said the Italian now. But what is your family number? Ewa habaya every year juma. Ajuma bia me yama bia wo habaya every ye na the account aya bia ma ama bibia atutu yama. Ama hawa eda oso no afino so. No so anya ofa odi. Nti baby a wo bia no. But what is your family number na frame me. Wo frame me a wo so ebeda no osiri. Food and transport for Omaya and Shushimo Ahu, a Juma Paye, until Mamma to me crata, and find ya Juma, and Boa, we are Sifa and I be Piata. I'll be a dozen, but body say, friend, to be joined. Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana, and a Too Much multimedia college. We say a band equipment above. At a chair for a Kodwo Ewadisium, any air conditioned room, dear, a band media law, advertising, camera handling, and a marketing, dear. And you're not a location, Abekafri Park Junction. For number negotiation, no one casa free. No more beyond that one, no more casa me from one casa free. I bet you. So nyami enhira memo wakamba e de ba too much GH so said that wo de bre na o hwe yen videos yi e wo ya channel iso na me kai wo say na da wo hwe yen na subscribe ya na wa subscribe e de amayen afin so share video no na wo dofo bi ensa entimi enka bi afisha pa kese enso pa enko enfama wo enne December busumi a yesimu ya enche kra ya de Christmas eba beto aso no na me kai wo say ade bia afiwe o hwehwe anim no nyame emfa ndom wate na me wa hwehwe ni wa hwehwe ache no nyame nankasa onfa nhira wo na afishia pa ya de ma wo no ewo Christmas yi mu ene se me chow surprise ewo ye channel yi eso ni nyina ye ensem a ekotwi kobreman ene ye de ebesom wa ha ye bobɔ ne saa sekete ni ya ba sansam e de amamo ente ye bia ena ebeto dwa ese ye papa ye Kodwo Boakye prophet enei ne ho emfa no nipa dodo na ena akasa e de afa ho obi e ka no de ye boanamo ekɔ na so ye sanka ye benya no ne na kasa nanso akonya no amma ya maye ne na nkasa ne yakoto ne yere de nanso nkomode one ye ani members no kura suro asa woni yen ebe kasa eden na ekoso ehun nkomo ni nyina matonsa afre nyame nipa bi wo ha mene no ebe di nkomo ni ebe domosuko ehun ne enti a ekoba ne sa ehia mpo sese ene nyame nipa yare a odisie anase asori mampo entimi hu se otitire ni a odi nachi na ohwe na namon asua no no ehu se medifoi anase me kandifo ana me churchfoi ne ho emfa no na ne ho fa no nso a ontimi enka na afen so enne the Church of Pentecost chairman Eric Nyameche prophet e de abetu dwa ese ye nyina yenim elder Donko a owo Hebron prayer camp na ehye the Church Pentecost ase no ene ya twe na sen enti sei ono nko a e de ne ho yes Pentecost niema bia e wo so yusu yeni won logo o ma fade e mapu de youth for de men's fellowship ni ade ni nyina oyin ni hu mfiri mo yusu ni bibia eno so ni nyame a yesom no oye nyame baako e de be na wo se ba ne sa ni nyina ye behu na emom no ade baako a ehia me ne se wo be share video na obi ensa etimi aka bi abra ye nyina yesua de ne ye nche ho kra no me bedwani a matonsa afre no nyame difo the major prophet a obi a go wiase afana de waji din papa wa wunnimu no na chesa fe ni awo
abofra wa ye fumu kra ate ne ho nka esanse ne maame da bia radio sisu TV so ne ho nsam ko na wotie nti obebe wiase na onim no wate ne din eye major prophet Kumchacha eno ne din aka ho de obi anka ya no me ba uhu kum na eno obi a enim no oda asori a ye frɛ no eye Heaven Gate Ministry ano ono na nema to nsa afrɛ na meni no eba bedi enkomai na emom no fa comment wasem bisa efafa ya comment section no ase abra program yi ekoso no meyi ano mebisa ede ama ona se mekenkan na ne opese obisa prophet nso me de ama no no nso eyi ano ede ama na ka me ho na me ma na kwa aba daddy mo akwa aba me de oso ahofe bibia wo ho de ewrade ti ase ne obeye na kwa na waye no yi afisia panso afia nkomatu ye nyina asomdwe mu enhyira mu ene enkunimdie mu na memfa kwan so na menchia wahwefo nyina a ehwe ye na menkase yenso ye mamofrihia pa efise muni wa yenso ye ni ho mona mama ya ye bi ana mona mama ya sebi nti ewrade nhyira mu echia mu nyina amen adichie bia na emu nsem nti no bronya ye du a aso yi a atu ye die na enye ya ho ofe enye ye sika enye ya tade ye bi ye hye ye ya adom na ode adom ye e be say from on the 1st January eba be do December 31st no afia na ye 365 days in the year say 365 days in the year no emu nsem doso ye nya sam ketwa even a day one day kura ensem e wom doso a day ye bo obi tuo a day ye wo obi sekan a day obi yale ewu a day chese obi nya abanyasem seconds kura na bibia sesa ti Proverbs 27:1 say wokyera nya wo de ya menfo wokyera nwo wa enfa ho ti nipa bia wo sole ya na wunya ahoden nye sikanya adwapade ya Deuteronomy chapter 8:17 to 18 say men kan wakoma mu say ma hoden ne mensaden ene ma minya me ho na emom ya kai nyame ono de say ne yama no ema wo enti osofu Kumchacha de me kan say menumi no ewrade ne ye de ne ye me da wase mesu me da se da nyame hira nsam a wo de adom me ne mahwefo de enye bronya no wa ma ye di ni pa ye nya tade kora we ye enough e de ma ye na dadi ene ye nkomo no de ye bedo musukwa kakra na ye sunya de enso yan fan free ye papa Reverend Kodwo Boakye aside ebeto dwa na nipa dodo na obia enim ye kora ye kɔ na so ye sanka ye pese ye ne kasa because atesem de untimi emfa nya dwuma saa na ye pese ye hu se ye papa yare ampa na no kra ye koye uhwe sin no na members no wo ho no wo bompa ye wo dwa nyina kyese wo bompa ye ma ye papa but yes still omantimi ankan ti so dua ma ye nse papa no ne ho mfa no eno na ye bisa se nyame nipa yare a ye ntimi nka ema members impo ente se general world no ne ntimi mo mamane a asori ma na wodi na chi nso me da se mediki achi ahwefo nti ye nko straight the woman say uye nyame nipa okay yes a man of God yes or your man and son of God no eba nti man ne wo ho na God no ho okay tina me ka say sofo bia nso no e wo ne mreye okay sofo bia wo ne mreye wo ya Bible mu say ya sofo bi mreye betumi aye abufuo na no ntia so onye nyame nipa sofo bi mreye ebetumi a different way Bible mu no Moses na urade adom won so pa okay by no wo mreye emreye wo no se kakra bi ana ne buofu oni abotre okay it will be a man of God wa na nyame nipa wo yi nipa odidi oda osole odwale onom owale owatenka ne onye nyame nipa ye no nso ye bisa pepepe owatenka okay tina sofo ewale na wawo ebi say moja ewo ni mu ensuo wo ni mu okay won say ye wo moja ye wo nsuo wo yi nipa
it we ye software so far as ya we ye nipa ne de said ye tie bia ye God ni free said ye maka na obekọ man side ewo ho ene ade da bia me nipa edi wachi ni hu se okay o ye nipa anything can happen to you the software ni accident ya me software Kumchacha enye me woma ebetumi esi oye nipa okay Luke chapter 13 eba asem bi oho obi peso ohun de owo a on se den kan Luke 13 1 to 7 obi hu bibi oho okay software ni accident ya enye news mame software wu a enye news mame software yale ya enye news mame okay software ba yale ya enye news mame because we ye nipa okay yesi wo nipa bia so no ono so ebi betumi esi ne so by the woman say sofu Kumchacha America ne sa de entia ya na sofu woni bebre yale ya na enkrofo wodi sie na ye mpese ye kan ya na efiri ebi nsem kan ebi se hefo sa efra sofu woni bia okay efiri wonu mu nsem okay minim sofu wo bia owu ye no I think say ni afra no Mamin Kaidi ni kai fama okay o de yen kome kai owu be last year owu ye no na solema ene na solim panifo na ekobo so me nsa no mpeso o beka amobi ate so owu ne how ne say adenti ni wo yesa because na sofo ni di no agina wo se eya de onu wo bewu sese ya na wo kani pa rapture won betu ne ho obetu a won mu sese ya okay a won wo nyenwuye obechi ne bo wanchin bo kora na obetu ai bible no so say twa say nipa wu wo so won obetu yo rapture ma ye kora obetu yeti rapture ma ye na so obetu a da say ye koda so le ye so fo wu a ye den koka yentimi nka na say ne wadua wo members ni mu no entia thank you ye wadua wo members ni mu ntia ya wo sofo bi yo wa otumi di ni hu gina ne members ye ni mu kase hospital won ko bi da okay na wono wo kwa de wo hospital onsi hospital da onko hospital da by eso mu se sofo eduma wo ya eye kasa eduma a da bia wo chem da bia wo kasa wuti betumi aye wo ya okay wakoma betumi aye wo ya usisi betumi aye wo ya drink bebre ba aye no mi asofo ye ntani di mpo monom drink yeah na se mo se fasting na mo ye o mo nidi oh ye didi pa na de na daddy dodo na wo nidi wo ya fasting bo ampa ya ne ma ba Yesu ye 40 days and 40 nights Yesu ye fasting 40 days and 40 nights koda wo didi o wie ye no wo didi ye 40 days na chi no wo didi ye o wie ye no wo didi ye Moses eye fasting 40 days and 40 nights wo wie ye o didi ye na ene isof obi anase nyame ni pe betimi aye 40 days 40 nights ni bi ande o betimi aye wo need the dry o betimi aye ebia 6 to 12 6 to 12 ba so ba ya ne raw sa ne di onti me so fukum chacha meti wo kra sem kwase ya fasting no me nkwaye dabi sem kwase ya fasting no me meti we me nkwaye nkonye stomach osa ankwaye nkowu nkwase ya wuo 40 days and 40 nights okay now the bia me nidi me no munsuo me no manka dabi oyere kura nko ne ho 40 days dabi sadi we no nyame ade a wuntumi nya na nkofo so nkwaye okay wuntumi nye nkofo so nkwaye na wont sofo no ntumi nye ade nti na wo hihye ma members no se wonye sofo bi hihye me fa mo hihye fasting ade ma members no mo wo ye na me say sofo bi ba hihye fasting dia ma members ya say bi at 30 days and at 21 days ya obey na 6 to 12 okay 6 to 12 from morning 6 to afternoon 12 na se kwa numere 6 aso obra no most no okay etu me to 7 sofo a
na dwen mu da ho na dwen ni ye adwuma no ye matured no wo betumi akase wo betumi ayato aso a wa to aso untumi nya na wo ayebotere okuro ko na akomode wadidi num nsuo pa bibi ko wonum fufu na akomode wadidi yanko twa fasting enkoye fasting wo bra untumi nya na wa forso ye na wo digimi ye be wukwa ana wo bi yale ya ye ntwa fasting ma no okay ya wo sofo bi wa obi ba no no ye yale fo a was about what to fasting mo 3 days 7 days. I know the prophet waya pa Dabi waya dodo na ni mudie ni mu sense me ntwawa no ye born among call a resurrection ministry hono mi na asofo no bi empire wo bo ne ayarefo da ho ebi kura na afi na ye de o maba na wo behwe nipa na oda ho na obi okra hwe ni condition se e wose ye de ne kwa yaresabia enye ho ene ye de ne ba enu ti no nie asofo na dua wo nipa ni mu no san wa painting no ti no wa mana nya gidie no woni mu enti se ojimi ase sofo wa na ijimi Dabi so say wase nimdi a me man ni nti na me man yela okay the lack of knowledge my people perish the lack of knowledge yanko ye nim okay oni me interview da me pese me twitwa abo mate da de ko nim yo mate ye me kan no football na boy there you can brofo mate ase nimdi a me man ni nti no okay me man yela okay sofo bi ani wi aso wo nimdi a okay obi yale ya obema nipa na ye nkwase ya fasting nipa na mu ni moja so wate ensuo ni ni mo wo so nkwaye fasting owu a wo ma na wu nkwase ya wuo ensem fata okay fasting sabe die nipa na ho ode mbetumi aye na waye no wa ma na ye ana we ya wa yade bi o wa me ya na sof Kumchacha me kase enye yade bia na yaji nipa to prayer camp okay so that say ya wa yade bi o wa me to we me o doctor ah show yeah me doctor ba ko a me mfani ni agro ba ko pa so ya friend me Dr. Poku okay Dr. Poku or dansoman sinit flat oh okay minimum no why your best doctor na ya reserve o makọ ho yeah Ghana we are doctor for be 3 jina wa when you can obeto so mi oh okay so kwa the way ya wonu besere the way and say wa won oh minimum ne pa the way ya wonu bedi nkomo no besere ube wuku na wumu dansoman sinit flat Dr. Poku me wo no me wo doctors okay won hwe me eti me yi adwuma na me bre me yi adwuma na me ti pen me yi adwuma na bibi koso a na makon doctor no wa hwe na wa hwe me em na chance so fukum Chacha me ni nyansa okay eti o de that to aso wi am bisa na adenti na sofo bi mu entimi nkanche wo members se me yare me ho mfa me enti ba bia aduni de nipa sumasi na me de ni nsira me na namu se onhwe asoli na ti me dwama ho me kakra me ba beto aso na me se me nua ba na me se me se me yale a na ye na wotwekora me ka kire ma solema okay e ka kire on se me ho mfa me enti meko hospital na wotwe ye mitumi ma sole momra sole na mo sa me bompaye na mo mobi ma me so ada se ye wo asofo nso wa akira won so no on ye adwuma e wo machi okay e ade sofo a wa yale a on person na sole mehu no wonu wa na edi ne kra abro because wonu wadi bibia se members ni tirim so onko hospital wadi bibia se members ni tirim so ye nyame ba we ye sofo a members ni hu se we ye nyame wonye nyame onye nyame dabi TB Joshua kora wonwu ye wawu ko TB Joshua wu Elijah owu ye Elisha owu ye Moses owu ye Paul owu ye Peter owu ye won nyina yale ye yale ye so that say won nyina yale ye e na won yale ye no di wu ye okay Lazarus wu ye bi Yesu konyane Lazarus so osan wu ye wanse yam osan wu ye et wo ye sofo a ye wa sofo ni bebro wa de enti a ya nya bibi to won a won tumi ma members ne enti ye ne se wadi kra ne mu nyankopon wadi kra no so wo yi Yesu firi wo koro no deputy
Okay. And what declare say wono ni tumi kura na so chi nyame. Okay. Ana woni nyame nyina tumi ne ye baako. Ba. Eto wonyale wono de wo muda won ko hospital da. Eti se woyale ya na be mu sa afa ye de ni sie. Ebi kran sa wo yare enko hospital. Eye jimiye asole a wo be ko a sofu wo be ka to se wo yale a men ko hospital no. Me sofu kumchacha me gina ofidi ye we so. Okay. E kan kote qualicalis. Excellent nkrofo say sofo bia wo yale ya wo be ka se men ko hospital no wo ye jimifo wonim nyansa opeso okun ana ye wo ye sofo won so a na pese wo ye nyamedwuma che sade ma ye nyamedwuma ko 34 years wo de wa che pa ma ye adwuma we ya che ya na wo ye sofo na pese wo ye adwuma we cha ko check up ni en check you mo yen check you ye wo ye adwuma bra ipi na ha wa ni ehu aka kero wo ye adwuma bra home okay wo asofo kura wo BP kura wo yade mo chen members uni ma de baza da bi de bentia asofo ntai ni yetumi ye adwuma ni gina na so saa be 6 hours 7 hours uwi ani abro me pesa ma ya advert amu bia okay uwi ani abro drink bi ya sugar wom no abo na wanom uwi a wa bo agu na wada so ade ase wo ye adwuma wie na o wife omra we yani say to the bia wo ye adwuma ne be 7 hours 6 hours ye de aduane ba enye wakono wa bre aduane ne nye wakono so ade ase but wo wie na drink na wafa na wano sugar no na wo de akogu yam eti asofo tanya yade ti se BP ni stomach ulcer ene se ne ma no eye adwumaden eti wo ye adwuma ni du ba bia na wo munyensa se meda me rest be 4 days 5 days me ko check up na ya hwe me me fa duro a doctor de ya ma me na ma fa na me ho ayeden anye sa me nua ba ube wutam me minim sofo wo bia o jina property preaching wajidi mpa ga na me boni di enkrofo be hunu wawu okay a wajina property ya no preach ya okwo from munso ni mu asa sofo o yes style e dey preach o to from ye peja no ya ni to care mu di hospital wawu okay say BP ena ekuno kasa nu mu ane pressure kosoro yeah wa fa na duro wawu eti eduma na ye no okay ade ba ko asof kumchacha me kan say eye ni mu dia ne ye de ye nyamedwuma onni ni mu dia onye nyamedwuma encheda okay so we ye sofo a na de niam bi hihye wo members tinimu a me de me nwuda metu ranche mai kora metu mayira ena me de hospital de me nko bi da ena me de me nyale da oboa obayare yo daddy na ya to aso no nyame adwuma no wa ya che wa brumfi aduasa na che se wo kɔ wanim ya hwɛ ya papa esre ya ya kɔ ya na ne yiri na gyinem one members no eye meeting na sofo mo ne branch eyini nyina one omu ye meeting na enkranhye sem ode ma wo mo no enu na maami make comment say yenyan kraman no na wo mpo ehifo ne nkraman ehifo ne nkraman no ye yenya ya de adwuma nsem tro adwuma ya to ye so na ya kwate ane ya bekan enu no ka say yenyan kraman no ne mpo enti nyame nipa eyere a wonso nipa ehwe esua ubie wa no kakasa say wo bedwemu a etwa yie enu de meka say wo ye nipa okay so ade ase obi ye sofo a ana sofo yela entumi ma say wo be cancel mu nyina 100% ya one mistake emamu da ba bible say ya ma ya kasa homre nyam akasa ne ma nyam ba wo hwe bible mu a bible kran so ka didi atemu bible na ono no ka no when necessary ase abra ehia se ode ma no ne ojimi o ma ne hu se wu ji abase bi nso na ba bi nso no no so de ma mo no media fo ni bi enye mu nyina because ade ntia e wona ma ma me nso use word na say once be ye 3 months enu ye 2 months and 1 month media fo ni bi e de ba say papa ni wawu so te ya meti ye na se nipa ni mu ya da na wontu wanu mutuo nka se nipa no wu yo te ase ba wu media ni no so a wo be kan sa asem no musisi and beliefs yes umu ya da na se so so kokan hono de me krema oda de yakọ o kere sade yakọ ye me ana me kọ ye sade
Jeni yankasa. That be make say. So what they say about social media. Any media no so media ni phone dia. Even me media ni bi kura wo say one wo say papa na wua. One wo gina na ho aye dwale no. And they betu ni social media platform. No sa no wa be clear. Enya sa. Bible said ye hu. Enya di hu adan. Ye wo ye no. Eni hu adan. Et ya to da bia obi an said you no so asem ba. Ofane fane said wo bi e fa any ade. Eti bia e wo side no. Maame no so no. Ode de wo kan ya. Enye no korek. Enimu sa. Eno no so di abufuo. Ade bi ode ko kasa. Na se so for ma ntimi hye na abufuo so de ne se da asole ba betia ne na so wa so ndem pokwa besi. Eti na me use word bi so di ma first say, "We are man of God." Man ne ba. Asana. And God no so e wo edu ba bia. E de oyo Bible man. Galatians chapter 3. Paul abufuo hye ne ma odu ba bi Galatians fo mu no. Was say Galatians fo mu ni tire. Amadwen nya adwuma. Odidi Galatians fo nyina ka. Sa enti Paul no se ne be ka so nye nyame nipa. So ye nyame nipa. Edu ba bi nyame nipa bi kura o Bible mu bompa ye man kwala 42. Na da pampamu apa. So what can store another? Kwala ni di ni ho agro. Emma wo bompa ye. Emma emu asisie e betwetwe nkwada ni. So no ye nyame nipa. Edu ba bi a mo wo bibi a mo frɛ no self control. So eba ye nyina ye nipa. Ya na ye mpa eba ye nyina ye bebo a ye bon se sofu kumchacha me ye nipa se bibi ba metumi ye nya self control no ye nyina ye nipa ye sese ye bo mpa ye by we ye nipa de ye se bibi ba onso hu bibi a ba bro kora se de ye hu ne ye di hu adanse wo hu se nipa na wu a woda ho onso de abeto wo se wo hu se nipa na wu a woda ho a wugina ho e wo bra onso mfa wani hu wo hu se yesie no na daddy yan komo ya yeti asori man wa the way I can some editrom eno mo receive ena omo rate yen say ye yi nyame firi wo mo no mo ho ena bebre na so ama members na hu say enam ne so obi kran say oni nyame kasa direct owo nyame telephone number otimi ko nyame ho nyame be yi kire no enti nipa no so aperceive say sa note enti obenya bibi wo nyame ho ade so nam sa nipa no so ena wakọ enti adenti na koba ne saa na bibi ni a yen claim ya members no anya we no mo so ho ma wo ho so na ne wo number bi a no ma ye free na ye se ye ka ye sofo asem a na members nyina adi aboso enya ye chiwa ye be bo papa wasem de wono menti ase yi di wo mu se se meti ase yi a se nyame wo ye bibi wo de fe ni paso sa mame femfa wo ade bi ye nyame sofo we ye nipa but wo nyame ye bibi a se wo nyankopon kora wo be hu na ade so fa yesu so John 14:6 yesu se me no kwan no kora ne nkwa wo bi nkwa gya ne ncha ade so nam so ena o mampani a wote akonwa so ye mampani nu nyamfo na na ade dan kwa kufu ado ya so opeso hu o mampani a so le ya na akodwibiri house obefa process mo o connect connection ansan wo de hu mampani as wo bi o ye man of God anyame afure ni bia a wo ye man of God bia wo breakthrough o miracle o deliverance o nshira o nkwaje nyame de fa o nyame nipa no so na o de amon na o nsaka any man of God san wo nyame wo ye na de any wura man of God ade nyame be ye bia so obi to me cause of wo bi o be ye 10 years wa wale wo ngoda na urade afa sofo no so amana wo say ye nyame na ye ba wan to ba na mfiri so no wo de fa nipa so e no de ama it any man of God bia nyame afre no ye wure man of God no wo problem no o nyame connect no e ma wo na urade afa no so abo na daddy unza bible ne si yanko wiase amani nyina yanko ka sempa no ni obedi edi no ya kyerɛkyerɛ no ya kyerɛkyerɛ na wie na ya make disciple no e wasa sa nipa no nso timi kɔ kyerɛkyerɛ bi na no nso make saa enti ada na yan kyerɛ o mo sɛ ekwan ni nie aha na ye fa
faha bompa ye ne faha ye ni sei na nya se bra na me nkoa u lay won hands no na won nkoa wo bompa ye eno nkoa na ni ya mani pa ne kwan se won so kwana kwa ba de nyame beti me nua ba ewiase e ba ye no ye wo gya ye de no amu okay and ye wo gya ye de no adokon okay tie de American me tie pa sikan bia wa sikan ba sikan bia wa adwuma eye ya wa sikan ye de dokoko ase okay and ye wo sikan ye de sensen nka and ye wo sikan ye de pai payem ye di dudwa na ntwinam that's it ni nyina wo okay menya so sikan a ye de payan nka mu no wo betumi de atwitwa na ntwinam enya possible ye wo gya de no adokon and ye wo de ye de no ye kan sen emo okay eja ye de no adokon no wo de kono amu a 2 minutes emo no ebehye sa na eja ye de no amu no so de kono adokon a atebuta bedukura na emen edu ba bia nipa bi owo wiase bia betumi abompaye se de ya obi aka se me ametumi bo me mpaye eye good but edu ba bia everybody needs somebody okay edu ba bia every ya no obi kura to me ka se me de me nkwa asole da na me de me nkwa asole akoye den me de me mpesofo obi ya mpaebo se bia na ewa huntia da ena e bia na ewa hunti na wo kasa by the abaton so e ma ye nti na wuhi asofo obi ya mpaebo yeah okay sa de abato wo ba na wo da wo na wo da yale mpaso na wo se hanwenwen na wo bra na wo fuwa ye kututi sa atamu da ban na mu da ne ban wo ho aye bebom wa funu aye tache wa fo aye tache ya e be so obi a wawe aboa na woni apagya na da wo na anye ose a menu aba enye wo na abeka se wo hia sofo obi mpaibo odibrika na wan kasa kora no sa da no pese sofo asofo be ye 20 kora be bo mpae mam okay wan se wiase kusie fidie nyina o se de oye no sa fidie nyina o se de oye no ye boni musie nso a wo se ne oye no me da ase bebre eti sa wote wa wo bi se me de me nya me police station de me kwaye den ho me nua ba de do be ko mai ya wade bi o wiase a untumi nkan wontam mo wudu ase won ko da okay police station prison police station prison yade me nua ba ade wo bi ko police station no wante ase ana eye no wonwa ye won twanto so e wo ho e betumi de wakopie ho okay prison so akonsa won prison enye obi oda obi ana ye de boy ni enso wo se ho untumi mo ndu asa menya leda eti de abato ne maya o se me de sofo obi empire bo menya mehia sofo kumchacha me meti we mehia sofo obi empire bo okay ehie nipa bia wo ye believer bia so empire bo wo dia kan yeah because including C you need aura okay epokura hie nsuo ade eti apon ho nkyere no ne se ensuo bi aba oje ensuo bi ene wono ebe ka pon a wo reject da wo se po areda dabi epo ne bro for your friend C ensuo atene your friend say river re epo wo se areda dabi nipa bia everybody needs somebody America for kura won se wa won so ye super power ekute super power eno to me ko ekwaji loan wa China eti dia do ba kwa mani mu mai ana dia do ba ko social problem mu mai it will say me dia ana sofo bia empire body e me dia den ana me yam to me bon pai sofo bi pai enka bi da okay Paul kura no to me yi handkerchief afo ni fra ye ni yani emo ni fra ni yani te no Paul dina eho ema Paul kura kan say mo bompa ya mummo bi nya den emma me na me bie ma no a manya asamaka na mankwa wi yehiem Paul wie na Paul na san kan e wo 1 Corinthians chapter 10 verse 12 say the ye ni se wo gina wo no won hwe yi e no wan hwe ase everybody need somebody anya na obi a ehia obi
penifo se na mdua so na homa ehunu soro enu ntino na chese ye to ayen komo no so na wo share ama onua so ensa kan bu subscribe no subscribe na mesra wo comment so fafa comment section na say na me kan emfa ma wo na ye to enkomo no so no na chese aha ayebu da aha no mo ayebru ha chese amanfo na dodo na nsam a wontimi misa na ne mate papa wa ha me de tata no no so hwehwe gu mu de ma me na on kasa kro beka ba bia se bi obeye pie nadi ahonfe ya hwe ensam a eya sometimes no ye gina dom nanim na ye preachi eya ye ka eba no sa o treachery ni padodo na ya frefre wo mo afri amama akodo nkurase akodro manfra kasa bia ni obia ni suban a odenam ansana nyamesam na ekoma onye nuhu abefa Kristo na wode na ba na fe wode ni pa na ba no ne ni ya owom na wosa woto obo ekyerɛkyerɛ no na wafirimu ɔte entreya na se a ebe mo no ankasa twene ho na emom no ebe ye se ɔhye wa banyame fie de ne empena na wo se wugyae wa banyame fie de a adwaman na wo bɔ no wo se wugyae bia na eno na odididie enu na odi tua ne rent bi ojaye a onya ba bi na ba ma ote ne so ofri north ton wa bankran enti ojaye nipa na hefa na woko na fe ye ben domi nipa no ya de numi ensem be ka ho na nipa ne de numi enti na wajaye numi enti no wa forget owie mawie da me da ase ensatia we nyina okay yes ye nyepe the Bible no Ephesians 4:11 your fivefold ministry okay your pastor and your evangelism and your apostle na de and your teacher na teaching obia ne de and your prophet na prophet so prophet na de so I say obia ne de say mama ni example nchela so police ni be chewa no do ko police station no do wa wasem no e de no ye chro ha na chro wa wo be chro wontimi chro police ni chro ma police ni be na chro ma o do shen hansa so de o shen ni o what charge office no ma me chro ya wo police ni a wo ye invitation police and will be vital abefa wa wo be fa ko wo do counter back ya wo wie na dwuma odudu wo no mo do ma CID police service sanity ya odu ma CID na CID ni no e be tworo wanu mu asem ye si ye de ko ye bai ni ade ti asoli bi ye da ho no say fivefold ministry ya making ese bibam okay na bi ewom say we evangelist na ko preachia evangelist fo di atem papa evangelist for eye sa na adwuma ne tie okay so I show evangelist for na preach abonten na member preach abonten so many years okay by unamo na evangelist for na be preach abonten na wo bon say wo your ba na hye try se kura na akotwam wo nanima no de apemo na munya ntade bone se munya try se mo anye sa mo be kobru sam jam yesu ba Uchoma na nasamba uchoma no anya message mo uchoma no nya message so abo rasta ni wani ba kwa kata awrade media boy me de na kwa kwa ma wa kwose atade yeti ya awrade duma evangelist be di wodo metwetwu manim ni manu aka ho me kan nan ba won say evangelist no say the ni preaching tie no so the ni begina congregation ni anim wa so dem a obepam ni pani nyina afiri hokọ obeto on sinti dia nanum asam say wono na yese soja okay eti ni yema soja for one kwa arrest enkoche nkrofo police for ene kwa arrest okay go police for ntete ye ni different from soldier me da say police ni begina wanimu a menkọ obenya abotere mesraw chief se me famra wo de betro wanu asem sisi a wo wi a na wakọ okorokoro wa ne ntete ye no okorokoro wa no dudu kantabak na be usa wo back free one na free o ba korokoro wonya wodoko by soja ni me matena be ma kampoda so fu Kumchacha matena be ma kampoda
And now you soldier, now you soldier. Now me busuafo ye soldier. Okay. Matena Air Force da, battalion da Rocky da. And so one year security adwuma ni bi. There be. E ho nya ofre. Me da se. Say soldier ni wa. E den ti na soldier for, ye so hu ni amotere. Adia police ni baba be gina wo be korokoro ye nkwa na kochoro. Soldier ni be gina wa, wo be bie wa no wadi sotro 10. Do before complain. Oba show asoma man atase ayo. It a soldier for adwuma no e different. It yemfa soldier for enye enchechere wo man. Age sa de bi yenkrofo be ehu. E be bonkrofo. Wo de ekuro bi kura da ho. Na soldier for be ye 5 pe kokurom wa. Ya we say de ekurom wote. Obi asesa ni soldier for 5 pe. Police for 200 be call. Ah e bi ema. Eti de Sofu Kumchacha Americans so awon of American say. Say evangelist. Ebe gina members ye nyama opamo. Abontin preaching no di preaching na e no dey ba inside. Eti de asoli bi ya wo ohwefo. E wo ho. Say ohwefo no wo ya akorokoro nipa. Okay. Wonu korokoro nkrofo. Minua ba Yesu dowo. Ni ya wutie biya Yesu beje ho Yesu ani beje ho Mele Magdalene na na bra bodnye Yesu don no ema Yesu ehia no the way ya ohwefo ono be kasa menku hu we ya de boye ni kura Ewrade pewo the way ya ohwefo do be faso no evangelist ni sa abotere no so steady ya Edifo se edifo wa akoma pa obi o ye prophet bia kakra bi ana ne buofu eno na ya Ghana fo ni nipa bi ensua Bible nti won to me the judge say onye prophet papa nyame mfre no da bi wo ye nyame sofo wo ye prophet but prophet bia wa abufuo okay won say me the Bible my example bi kira wo say prophet ya na pampa mapa na mo friends kola kosre no so ada se no do me won na hwe Moses ya we ye difo hwe abufu a na ekuta no odi mransem du no bo ho sa eme papai eme du ba bi kura na Moses abufu ni niamanti Kena yesi na ni behu ne nan ensi ho obi o ye prophet bia wa abufu kakra bi ana ne buofu okay etu ko adifo asole ya no be a prophet na akọ na asole ya wan hwe ya obeka so onye prophet ne ye ebufu ebeba no anu odin se wote tro sem na se ya na wote na se so a wobete na se ye evangelist woni suban pastor oyeku pastor yoku apostle oteten sole so that say worshipfo no we different okay on say ya na ye kan bi say unim ayi kanaman yes ade agina mo abehu a obebu nani chie no kanaman hu a thank you eti e mo an kanaman ade ye tai kun kanaman pa ye BP BP kun kanaman papa so agina mo hu a o say o mami nko kanaman hu a wa kram ne abrofo kram an kora de yenye ondo obomo egu ha me kan ade wo agina mo hu ya wo twa mu kwae wo gina wo saa wo se nipa bi ade mo na wo po ene de mo na wo bom ate se nipa kakra bi ana wa koma aba na wo ofu wo ni abotere no tambia wo moja no na ye adwuma na wo tanya bi na wo nya yade bi na wo nya bi eti na abotere eye eti sofo a wo ye wo hwefo no ono ne de ye no eye tire ni bi ye de ama no o se da ko tire ni so I say hwe wo konsa won prison mama nye example ntela prison officers no whether for yeah police etumechi an robbers mienu an robbers mienu pay ye strong I just say you the police for 20 and the guard one an robbers for 2 you the police 20 and the guard one but so konsa won prison
a prison for me a prison officer for no prison officers no me no pay able to me a Lydian Roberts for 20 do one pay unza yeah e akorokoro e kasa obrebe so sisi ya why ye beja obekọ obi kura by ye jeli ni 50 years okọ 10 years pe nya abotere obekọ police ni die onte sa oni sa abotere no e de nti na akọ bang wa tutu okra o ne abeza mchala ya pimpim mo sa jo daddy na yanhwe eye nyame enipa fo asofo no e kamia yese momu no obia ne babia ne one ne bo obia ne one ne bo emra ebeto odwasa ye papa Kennedy eho emfa no no eye bishop Adonten Boatin kokosra no kobom payema na ye papa Kodwo Boakye de ebaaye na ye hwanim se asofo beba pin no makodwa mpaye egu no so but ase wenye minipa nti no na we ye yinani wenye minipa nti no we ye yinani adenti na Kennedy oye sofo onya sofo me de ni ye example and ye fa sofo bi mom ye example okay say Kennedy nye sofo okay Kennedy nye sofo Kennedy nye ana ye wo onya sofo no ye show no sa love no enti ya enti na momo ntem no enti sa ye wo me say sofo bia no said ye wo besi aye wo ho okay and said ye wo so be ya I say wo siso a wo mpenipa na wo de nipa nya wo te se ade bi eso bomon na nipa hu hia da bia meka se minu yaba wonye sika nyina wo wiase a wonwie usi wiase dan nyina wi a wonwie nipa eso mbochin bibia wiase okay opa nye sika dan wo nyina ama wo yale a sumesika enko sumenipa obeko akoto aduru abro nipa ehun hia da bia Sunday say na preaching bi na me preach wa so dem na say Psalm 27 verse 10 David say ma jane me na jame a ewrade de wo nyame nipa eye nipa sombo nipa ye precious okay ya to da bi na ni obi kasa na kasa wo hu hia me a say nipa no waka mususem da wo ba yale wo be da ho e mo be hu se wo ne nchen aka wo hu hia no okay to da bi obi tumi yale na jolly e kora de se pagya no to da bi obi tumi yale na ka be si abonten ade se ye bono eyi ye kan se yes sano ade na wo dan yam pagya wo ade na scam pagya wo so edu ba bia everybody needs somebody nipa hia ana de nyame ba ye wo bia la akodu bia no wo nipa respect nipa okay ade ti asofu Kumchacha me da bia me kan se me ewrade nkoso ma me nkwatense ne ahoden sa me ni wiase bia mu mpa dache ade e be asofu Kumchacha de openipa sofo ne hu anika okay sofo pesele udinya ye bebo emaye unwu ana wuni wo ni egu animu ase man sofo we pa won penipa man we kira wo kira na ho papa we bu a wo mu nipa kira wo kira na ho bu a wo mu nipa wo hu kura wo nchia won sire mi hu sa papa we si so wasere da okay da bia no wo mu na nanim nipa sade ya wutie bia nipa na ma wonye eye sade ya wotie ya nam Ghana ya man pani ya wotie akonya so na na do dan kwa kufu ado enye nipa ko ma ye president da bia ye nipa edu ba bi kura ye beto abakora na opachew opachew so hia moa enye nipa ko ma ye president mahema enye nipa ko ma ye president but moa ni ba wi ana afi oh ene de ye nipa su eye nipa su so ada say ba me de say nipa na ma wunya position okay ti me broni amete so ni ba bi amete ano pense mi bakora miniska hwe nsa me nkora 2 million weko boys na wo ho no oh so for oburo nyaade je 20 so for je buro nyaade je na 2 million mi be kwere ko ano pay ya mi free a mi be ya o sabe ye wo bi o wa
broni a wate so ne ye wi a wate ye kwara me nua ba wo wusie ni pagina wo ne ni pe bobo na boys ne twa hia na odu wa na ne grass wa wuro kosoro e wo bra grass ne kwara na wu nwuro ye na wo fom by sabe ukọ wanimu a na type haya enye nipa na bebo wa mo tu type enye nipa so ukọ wanimu na se ka na se ya enye nipa na be so mapia enye nipa eti nipa the woman being is sweet but you can't chop woman being nipa there ya wene nam eti mi do ba bi ya sof kumchacha ade e mani pa de pem asem no me nkyere me ho me sere me nam we kokọ asikurase ni ti seme sabe enye nipa ka kumchacha me nam ekoyi kumchacha won wa me ni won si su bebre wukọ won wa me ni won si su bebre abodam bebre eko prison bebre aya yalefo bebre ni efrefra aya dum keke by his grace. Yes, by God grace. Aya dum eti wonyame de adom ne dum me na wo a wo je me so na wa mama ye nipa no me nua ba e de na sese me ye eti the American say sa wo ye sofo a na ye sofo a sabe ye wo sofo bi o yale on to me nko ho eno na ya na ye den ya na ye sofo ni suban okay on penipa office wanya members asen yeah and office baby a wadu no wawie nipa unwu ya onim ne obenya unim de obenya ana unwu ya unim de yebeto that be am you preaching be am tell preaching say your beginning is not important than the end asase anya den say awie ye ne important pe wo wiase ye wie ana ye ya asore a obi benya members ya chen obi et say wiase ye bai obi be wo 5 obi be wo 3 obi be wo 2 obi be wo kwaako ye woni pa bi obi aso obebe wi ase kwara wono kwara wonwo enti wono wonye nipa oye nipa etu oye sofo na woni pa be ye 1000 ni 2000 na woni ye sofo obi e woni pa 20 kwara na wo ye sofo respect no sadia wo ye sofo no sa no so e ye sofo wo na church okay America on population say do so pa by on be say what also more than 370 million population aname boy but America president onya president of America Ghana president onya president wa America one state kura ne Ghana bi e be ye pe but America president he didn't president Ghana president in Sudi and so America president who nanado what they respect ye den eman eto yes thank you so we yes so for na woni patching wo bia enu ntse wo so boa ma enu ntse wo ye special bi enu ntse wo ye great bi e your opportunity e ye chance bi okay e ye kwan bi na bie eti wo nua no for respect man okay ebedu ba bia ebedu ba bia bia wo be yale ya da wo obi ntumi mehwe ko so for no mpanipa so for no ne hwene mo bo no so for no no obi ya aka sofo no obi emfiri nyame ono pe na efiri nyame etu yale na obi emfiri nyame na pe na efiri nyame a han na ebe hwew eti me sofo kumchacha de brofu em kan se adu wo kana meti what wo hwe me adu minimum ya pesa wo kan unity okay ana anu anu ni kabom ana sa ba ko ye ba ko ye eti na strength tin ye wo Godfather Son and Holy Ghost. It is not Jesus Christ to cry by John 10:30 or say I am my father one. But for you there. Hey, daddy, ya to aso no nipa dodo na abra ya papa ya we ni beto odwa no na bebre na e ka se na nsem bi obeka ya se ono wa boa na wo ya wadwen se uji na ma wo mfi no wanyame adom wa mo wanyaba na enei ofra wa wo mfi no chechera ho gina ba bi twa na dapa ne ode ama obi a obeje ebi nso se eye yen papa bonigas ono na oma ne yare ye enti enei no no so ne time aso ne nyame kire ne se oni to me ensen ono nyame enti eye punishment a nyame ede kire no se onsua bibi emfiri mu ede na okafa ho the American say enti na make say sa we ye sofo a men yon ti sie nyankopon okay so ati ase
sofo a ende na sofo to me gina members ye nim kase mama wa djuma meje mama wa eba meje mama esika meje mama wa wade enye wo na wo de ma ayenyame but what the fa so na yes adwuma ne hye wo no anumunyam sofo ni to me o maba no pastor no reverend no apostle no evangelist no prophet awo wo to me a wo maba ayenyame of our so although your signboard so what I say of our so nyame yusumu keke na odi bu anipa nya se mo na mo bu that be only to me nyina ya urade dia all power belongs to Jesus. Acts chapter 4 verse 12 for sin kwaje ni obiamu edin foforo bi enu osoro anasase so anasase ase wonam so baji ni paka Jesus din Philippians 2:10 ya boy Yesu din ya nkotodwe nyina akoto okay na tachirema nyina pemu aka se Yesu ni awurade okay to ye sofo kora na awurade fa oso eye bibi manipa fa sha awurade enu nyam menyam me ade nyame mpena no me odi abodi ni ma ho nyame ono obi nchen na nu nyam okay so ye sofo na ta ye sa akora nyame obo to fom ntem na oni na chen na nu nyam ase nyame ye nu nyam no fa nyame na nkasa timi bow yeah otumi bow to that dey ho no kire mu kakra ma me instance a ma ye timi hu se we dey nyame asotwe a wode ma nipa so mesi sa wo ye ohun nyame na wo ye ohun se wo de to me nyina ya wo de a me ma wo ba me je me bu ni kom wa mama wo dan me je dan no di obedi hu oden wa ma that be yen kasa te se nyame okay Nebuchadnezzar our Bible won ahomaso eto da bi ya wa ahomaso kasa and Luke 14:11 said the man no so no nyame branas your brana no ase na awurade apagya ade nyame pe wo wi ase ba ko ya hentan okay sami hu obi a wa ya hentan a wo ye dangerous mame echi obi obo adwaman yeah onipa o mema ne ho so no yeah wo ye dangerous emma me chin the obo adwaman no 1 Corinthians chapter 6 18 to 20 say obi obo adwaman no oye wonu ani ni pedua bone o say no onu ani ni pedua no o say no by obi oya ahomaso no awa ya hentan no ni nyame tweman so okay sabro nsam wa ma adwaman o obro nsam wan kokoro no bo ade na mo so e ma nyame to obro nsam edi ni free heaven ba for mo wa eye den ahantan ahomaso eti 1 Peter chapter 5 verse 5 eba okay wose mo mofra mo fa mo hye mpanifo ase na mo nsom wo na wonyame si ahantan fo kwan e na odomanfo ahobrasefo to obi oya ahobrase nipa no nyame dom no eti na tama Yesu Kristo nam Jericho awoko awo mu Zacchaeus no Luke chapter 19 Zacchaeus dimrika e na okofu dua bi efra na chindua Yesu du one was Zacchaeus wo ye dan was ye urad me pese me hu was esoro wa na wakotena na abeso hu me Yesu ka kire Zacchaeus se esorofo ntan hu me ade fomofo so pese hu me de asifom na bra na Yesu kasa fa ho brase ye ho okay na ba bi ana Zacchaeus eduo no na wa ben nyame ya wo bi o wa kasa te sese de ono bo wiase o kasa se de wo nwuda o kasa se de tumi ne ye ne dia o kasa se de wiase wono kura betumi am wiase asende wo ye nipa so da bi wonye nyame to da bi na no obi kasa wo betumi de nsesu ne bo kwan wunni me do you know me bisamase do you know me who are you you are nothing before God do you know me I go lock you do try or lock obi or chira ko malaria china na ne sinyina baba nipa eto da bi na no obi kasa de obaye ena asumasi na ne me ya bisa asumasi na ne me asumasi na mu awu na sabi esi kura nye yie na alaba eti edo ba bi a ahofe
dia me sofu Kumchacha America no say yenya ya homa so kasa okay ana me hwe Nebuchadnezzar wo ya homa so sama wo nyame tonso wo se metome de nyame bo wi o se mebo me pe nyame bibia ede ne nyame ye Nebuchadnezzar o man tane aboa 7 years 7 months 7 weeks 7 days 7 seconds and 7 hours and dear ben no the wura no wi wura by Nebuchadnezzar free wura ma wo bedu fie woni wasem o kan Daniel chapter 4 okay verse 37 was afa me tamanyame dane ni nipa wo free emoa wo be nipa mu no Daniel 4:37 was afa me Nebuchadnezzar me kan fo soro hene nyame na me ma ne so me yi na ye ne ye nyina ya no kore na kwa nyina ya atenatene awma wona ma hentan so no onyame tumi bra wo mase obebra ne ho ase yeah wona wona ma hentan so wo yo ba kora na de hentan enanti wiase ya wunya kum oba wo mu ade oba ne kasa nye wo so study wiase ya ma me kira wade Emma wo ho ofe pa awade ya wotaye de ma wo Emma na wo ho ofe yeah most Emma ne mpa ho ofe na na most of them Emma wo ho ofe most of them kakra bi na enumunyama hye wo wa ya wale won de ka wa hye ba most of Emma wo ho ofe pa awale ye program o na wo be hu obi na wonya fe na ka wa hye because most no Emma wo ho ofe no dodo na mu ade dodo na kire wo ho wo fe se wo no wo shape o wo nufuo nanim efe ne ba bi efe eti Kumchacha kwa sofu Elia beba sofu Elia kwa Kumchacha beba wo gene body di ba ya na wonim se from ente woda emre sesa emre dan time changes eti emma wo ho ofe pa no obi a wo beta wo so bu ni pa eti sa akoko de wo benya bi di obawo di obediwu di obebu wayase yegum eno de enne kora betumi enya 10 bebre kwa wo be fun se yi by de wo be yo ho de oba wonu manyam ya wade okay di oba yo ho de oba wale awode ka wa be hyew e be ye den because be ma bie ni wiase a ope oba wo mu ade a wo be kire ne ho agu ne so okay what in America be ma bia pobo ye decent a wo bu ade a wo down a wo form by say wo je wo body di na wo je wo color di wa ho ofe di a wo mo certain bia won say bron sam say ne ho ofe pa your friend Lucifer ne ho ofe otono so okuta good voice thank you because obron sam ho ofe it what the ho ofe no e man na wo ho ofe na bron sam spirit no abe wure bi wo hu kura wo hu say wo nya nipa bi sa saskin no nu ho yeah kala no nu ho ni bi bibia to nisi okay anything can happen this earth life abrabo eti nipa obi a wo ye kukukuku wo wi ase panso onche debi abrabo ewi ase we so obi ye police ni a okay na wo ye kukukuku wo police mu a na wo ye kukukuku a ya nyi na dia na obi aboni dia na nefu ahye okay nefu ansha na okọ interdiction na ya pom na free police service police ni bia wo respect na wo bu ade suro nyame a wo service mu ye ku bia wo che okay obi bedi sofo a na wo bre na ho ase na okọ down na oto ne bo ase a e wo system ni mo che sofo obi obeba system mu a ya wo ye kukukukukukukuku aya ya boje no so mane 4 years 4 years ni so afa 5 e man mane 5 years 5 years no unti didi mbiem okay na wa yele free system ni na wa yela eno na ya sotwe nyame de ma no anasa ye ne ye na na apushi no da ne ye na de ne ko nyame no o ya botre nyame o ye ntoboase ye nyame nti obegya wo ya ne wo ye ahentan
ne ne wo ye ne ade nyame begyawo okay eti wo ye kukukuku wo wiase amasa wo nche guy bi pie wo kumase ne efre ni budo ebre bi wo paye bi asantefo se budo no wotumi si police belia e wo mani mu ha wonu watumi de ni pesi police belia mani e wo mani mu ha soja car kuro betwam a wo betu yeska ansa na wasen san wo twam police car wo betu ya won tu yeska tazi driver trotro wo beboa budo bi asantini bia a wati budo din wonu no obi atumi Eco Central Pro Station ko ye ni case na process for na ka do se krokro na fa na bra budo ba kumasi ba santimam ebe ene wo wen fa oni ho kukukukukuku ne wo fa ene fa na chi kwhwehwe na chi wade police for 20 gina wo ba bumu nyina untimi nya ne hwe dabi ya so ma police for 20 to me bu nyina ne wo fa na chi ekwhwehwe na duro echira kwan ene odi kun no ewiase abotre eno na ya papa eka no na share video no share na obi enya bi na won subscribe nso na wa subscribe and then their comments na aba no anu odem papa na ebia na yentimi ankenkan ni nyina amfa amamo na yentimi ankan obi die eye nana hema atom e dia ba o say he's blessed obi nso say you guys okay eno dia mintimi enkan emfa emmawo na daddy yanto aso ya hwe kan bi mo ai makan but me pasa ya to aso du ba bi ansa na comment no more emra ya hwe ya papa TV Joshua a ofiri mu a ene ukona Joshua na chese na sofo no ne yere enyamanso ama kopie mu court ema court kra dia sole no dia ma oba no ena ene nso ya papa ya ka ne ho asem abra woni hoi yenim se asofo nketo a ya koto wo mo ho a oni omo ye meeting no anka asofo ni bi na ebegina na papa ni hoi no wo ya asore enso ene ne yere ena ejina mu a oye enti me question ne se ya tete asofo nketo ano na ne ye ni ho no mu ntimi en hwe ye chi mfa ma yen anasa asore ne ye mfa ma omo no mo so mo nya na ne esese na kamia ye se sofu ni ho ana ne yere ne next of kin ne yere ne di na de ewo asori no mo asori bia won administration okay edina wo ye sofu a wote ase no a wo nkwa no na wa hihye wachi yie na watoto wachi yie na wa administration no so e good said ya be ya woni wa wachi nsei even wo de asofu sem to nchen kora nipa bia wo wiase bia se wo sisu abrabo mu a ese wo busua wo yele wo ma ese otutu ne yama yie okay ehihye ne yama yie obi enim da obi bewu so ada se obi enim da obi bewu said ya be ya uwu a wachi nsei okay ye wo mema bebre wo wa onwo wu ama bank fo afa won sika edi so obi o wa na yiro no ne te kra no enim bank ya o save e wo ho yeah woni bank o save nti owu a bank ni hwe anim a na sika no e da account in bank na fa mema bebre ewu atoton sase egu ba bi menkrofo afa won sase na yili nim sana sase da ha okay obi wo wa wawu ni sika wo na danfo bi wa na obi wo be 5 billion na sase document kra wo na danfo ho wafa ai na anu ada danfo bi wo kumase a okoto swimming pool mu ewu ye last year the best friend pa of friend me an na wadanfo wan tro ba bia na sase ne papers wo na msemenim it wo wa enye sofo de enko a ya futuo obi a wo yira woni ne wo ho a woni ne tie mani hu oniyamam okay na wonsu hu oyele eniyamam anything can happen na so obi to ne kra me kwhwe ball kra o stadium aba okwa wo ma bi mu akwu okay me kokuma se aba me koja madam fu bi yi aba na wakwu wono oyele ntenase bank ya usie usika chira oyele mani hu enti aso no so ma yere anhwe so
enye sa me say administration okay enkoyi okay one administration enkoyi a woni ho a ne wachi aye basa okay iti efa sole efa abusuyam efa wadeyam efa family ene maka ni nyina abom mechanic mo kan say general na me dey mechanic match no meti ase yeah mechanic match there be one kind of match and one no na yeah to aye nkwamo ne so na afa ye de ani ekopiem wo the Church of Pentecost for akache na enano ada na eye won titinani a oda won ano eye Apostle Eric Nyamiche ebeye press conference eye Elder Eric Donko aye nimu no ese oda Hebron prayer camp ano enei na asore no ehye Pentecost ase nanso emre bi baye a wo se ontwen ansa na enhwehwemu bi a niema a wo se ode ye na asore no ekwan ya osifafa asore ne fa e na Pentecost school doctrines a wo yusu a wo de ye asore ne niema bi wo ho a wo makwan omo nji ni wo mu te se ode oil to oil bra niema mpa ye mu so ensu abebo mpa ye gu so de amobi hanki no aton abo mpa ye gu so se je fa ko ne eno de wo chi enu nti wo ma wo ne twen kakra na nso ebufuo ekoba kakra na enei abeto dwa se ye yinedi ya twe na so eno no ofre ne mosen no enti sei wo ate ne ho ode ne ho na emom Pentecost niema de enya de a wo expect ne se obeyusu wo bibia wo logo no eye won toma ne ade a eche se Pentecost ni asori ni no eno onyai eno ne beto dwa na dade abegin sam ma eche se afum nkrofo mu eno ne ebisa se nyame na ye som no oti akwankyere nyame nkyela kwankyere okay nyame nkyela kwankyere ba won say ye wa asori bia ne na administration okay ene ne nhyehyɛ I say yo I say Jehovah Witness ni ni bayale ya wo kura a wo ne ba ontwi moja ma ne ba na ne be nye nkwa no jimi yenti yentwi moja wasi yentwi moja awo ya awo bosome nkron emu ntasutie abofunu ene de wo mpa wo bedie na wo bayale na doctor say twi moja man o se mi ye Jehovah ni ti yentwi moja akola ni ngu edu ba bi anema bi hadwen okay na me nua ba da don ko me boa wadi Pentecost we ti a chepa na Pentecost empanifo okay any chairman any empanifo on hwe ne ma bi yi se no onwa ya matumi e wo Pentecost mo no efirim kwan esensen wiem sa makio edi Pentecost bai na saman kase Pentecost tumi bompaye emeja efri soro bai ene ko Church of Pentecost wa I say sebe abayfo kura de abay asole na fa I say sebe abayfo no kura do so chen onwo nya abayfo ade asole na fa nyame fie de abayfo ko ye dem bisa wo ayi hu ano say ja na first ye dele no enel bi okay first Pentecost asole ye dawo untumi nkan wano emfe nko debi untumi nkan wani ya chi mfe nko untumi shata de yeti emfe nko emmo rasta mo wani nkata mfe nko debi o kwa no wa boduku chinchire ntwe kama na ne ko ene chama bi aba Pentecost wa no de ne law aba chama bi aba no de ne law no de aba eti won kronkron no eni tumi ne wo Pentecost mo no efrim okay first owo be yi leader et se chama ya o edes no be bompa yesa aye fast ya bompa ya ma ho kronkron atumi ya kasa fo wo bim a kire se ni pasumasi yeah eni yem fa oh ada wa ko bi dana me ko bi me da se ama tumu se wo ko bi di ye ama tumu se ho kronkron na kasa fo obi mo no enye fake yo
Wura. Okay. You can be a womb. Pepe. And say your money in answer. And they are Kotuaba. Near the each time, I remember. Yantuaba. Thank you. Hong Kong Chrono at Kenville was signed to Abba. They are done in answer. Hong Kong Chrono. My mentor, first, you know, many about one boy. And you be a Satan near woman. Aye, Satan near. Okay. And then what you say? I bought one and the one to a crown. A child womb. A womb. Ada, and you're correct. Oh, send ya about what they himself by your politics. I did be a to one ban say your campaign for. A child may be a body at the end of woman. Oh, wouldn't you the Americans? Diabolic cassetia, and it's a big grandma bribe. A womb. Position into. And I'm a what? I don't can you? Yamma bribe. Oh, but the giant can. That you wanted a mini hop. Child, Yamma bribe one much to say. Yamma bribe one who say. Okay. And you assume as in a society and a call. Okay. By what you to ya. Yet to ya. Eto de bia branches equal I. Eto de bia will be to make sure baby a way. Was a soft movie when you flow. Namen Koshabo. Mini obey. I'm over. Can send your tiana. Daddy can send your tiana. I want dear what Pentecost. Okay. Echo form. And penny form for an so. So when you are chaddy be our Pentecost man. Now Pentecost from penny 4% account sharp. Yes, it won't free yame. How the be ye, oh, shoot tabri. Oh, but in by no shot. Let me shut. Now you are one. Near woman. It's all. Cassia and I will be BBC. Cassia and I am BBC. And you are never know. Yabiani, Ghana Biani one way, ya. Oh, shoot tabri. Why, Metono? There be my metono. And you Kumchacha menio. Pa 50 years. Oh, cockra. That is all banami. Oh, Aye. oh, shoot tabri no mujina wa. Okay. Now, oh, bompaya. What to say, one person Pentecost? A Juma. Oh, shoot tabri cry, things and oh, police ni, and a yamen, and then a second. Bawdi, wo usu tabri mfiri nyame, e wo usu tabri mfiri nyame, e wo mfiri nyame, e wo mfiri nyame, e wo usu tabri te no. E no bete asole e friend bete asade e be de be. Efiri wo usu tabri so no. Man bi pie ye, e wo ensanwo nkwan so a. Na ye friend Eda Philip. Okay. Wo bete ni di Macedonia. Wa meti Macedonia. No. My back kind. Aye. Wa be kan we. Pentecost. Aye, say that your bibia ya troto. Wa be kind. Macedonia prayer camp. Okay. Na your friend mine no Eda Philip. Yeah, minimum no madam for pa no. Okay. It's my best friend. Edoma ne go. Ebi fra saman kesi kofodua. Osena se kade. Area won in Eastern region. And I know ba. Okay. Wa mentama wonya ba bi ntena. Ne jelly deli mu ga. Bompa ya ma otubu sane ma sensen wiem. Wo mu an on say da Philip emfiri nyame Macedonia. Ana wo mfiri nyame Prada. Okay. Ana da Philip on yi ni free mo. Everywhere eba mabubo bebredi a chiro ba metwa so apom ye no bi pe. Okay, Martin. Wodu ayi a Saint Antonia e wo doko ba bi a ya papa Isaac Owusu Bempa. Okay. Reverend Doctor Owusu Bempa sole wo no. So ko soro kakra. Aye. Pentecost kase ya fra no Dadan. Okay. So what in the Dadan? Yeah. Wonu so no so o pam no. Aye. So woni ampa try. kasa yie aye no ma yie. Try. Ena on so se wonu so mfuri nyame. Okay. What ya wo se nkrofo wo nyina ya want to Pentecost mo. Aye.
edi adoma ye adwuma empanifuo ni bi hypocrite eni nyatwomni nantintwitwa eni edufu dipani anwoya a enne abewura Pentecost asole munti no enne de san nyama ni nyina akoba enne de san nyama nyina aba se adom ni so de ene o ma wonko eno se eda dan emfiri nyame okay ebi na aba na meme maame se do e Pentecost ni ene se okra asole ba menya asole ba wanko da bi man ko bi da bi oh okay me maame last year mu wor kra na esi me maame e wa achema pedwa Pentecost fuo e na ye na yi okay me maame no ye full Pentecost e wa achema pedwa ba me Pentecost fuo mpanifuo ni nyina any elders ni mpanifuo ni nyina ya me namfo minim wo e na minim de ye koso wo church no e na sesi ya asenye sane na abeka han di obo ni din elder han donko Kumasifuo mayo bebre na maye takrade maye wo doso oko locals no ni ade krampa adom ni bo bi so bi wa hu se prayer warriors wo bomb fire no bi wo vision a wo hu ade obi wo kra ye bomb fire mo bi nipa ni yare no anya kwantre se nipa sumasi de ensuo ye bomb fire musu ni amfa mane no obaye okay unya ye pe ye bebo wa sensi apart from sensuo ne kra no de ye nyi nsuo mfiri sawo wa asole ni mu a adom kuta wa ache ne kuta wa pani bi ai na fu kutu okay a wade te wa woni bi no obawu wo nantia che se wo de ani mfiri nyame wo de ani mfiri nyame wo de no emfiri nyame sa adom ni kuta wo na sa yi sisili amafo se won pam ne te se sisili amafo enu de anya sam ketua onan na ko chikakra na sutro ne o aw pam ne te se okay eti na se other regions ne kore mai mesre me papa Pentecost fo mpanifo ene chairman ni munyamfo de wa ba se efre nyame che me pa chan ye papa chairman nyame che waba every nyame che apostle ene Pentecost won fo nansi fo okay wa ma kwan ma adom ni nya adwuma ma kwan ma adom ni nya adwuma na tete adom ni nya adwuma okay na won nya se obi tra Pentecost be 30 years 40 years na adom ne won so na wonya na odu ba bia sabiwo we prayer camp na da wona wa bia enkrofo ba mu bebre ewrade de ne ye adwuma wo yusu no because of honemu ade chen kakra enkrofo de chen te se car eni e bia asase eni skabinti no empanifo ne ti yachi a won ti echira won nya bi nti no sa akwa no yenko kase omfiri nyame odidi ho yenko kase wafram yenko kase de oye no eye bronsama de so ade ase ba yese de oye hwenhwema de no onfefa ne sakwa so ade ase sadi yatie bi ade wo chen kate ne bi ya no sahwe eti wonu wote asolim be 30 years 40 years na udade ama na chade na wanfa nko no wasolim a na wode ye bi prayer camp ye Pentecost prayer camp one say kura no because of say when munya gift ne achade ye nti no ma Pentecost fo asolema no enchin ko prayers bebre omudiem won diem say na say ne ma na start wo Pentecost no a won wunyan no say Pentecost asolema bebre kompaibo ende yampa won nyina kompaibo because yes opeba bi a ehye opeba bi atumi wo opesofo anyame yusu no na ode na ye dwuma na ye bi wo mudiem na mo amose mo nye nanti ntwitwa Pentecost elders ni bi edidi ama o hwe nafu a ase kosoko aduma chade ye woni bi oni ke wo bi konya bi a ene eye motia ene ye we moma ye nwe ye ho na dade ye hwe doctrines a ye yusu e de ye nya sorry no ehu hia bebre se ye de rules bi betoto ho no mo a we de chinchina twen a we ye nye we e na ye nye because Jesus Christo no obaye no enema bi wo ho no mo a oye ye no oye ma ye hu se ni tumi na wo ka ho asem no ampa tumi ni wo ho enti adenti na yetimi eseti rules bi e ma no chichire yen ya ye ankasa ye bewie no na asan ya beso ye kom ena me kase awon fe da edu ba bi a wi asena ankasa kura se ye konanim enema nyina bebra asesa so nim sa me pa try enema bebre ye change asesa e wo wi ase
first na police ni ba e mo rasta o so nim sa untimi kra ana unim o minim pa ene obia person na yele bo life ama ne ho yefe e ma ne ho yefe han mpa chan iti ene o sia police for me ya onwa bobo rasta e fata won ane fata won o yefe e fata won so wo de yefe nti no e fata won who difference o we de oban se ne ho ofesa ye wa asori bi o wa akwa ena ye nsa asomade ye na oba nanim aye den asono kro mo mu tokuro ati se fufu kusa eden na ma oba enwo ye ni ko ho akono na ho siesie you will look sexy you will look beautiful you will look sensible wa ho siesie oyo oba se unu kunkun na wo fie a yame adom asimu fie ai nye compound house dabi mo wa eto da bi a wo hye atade etia kama so ada se na frefre niama na obusu iguo na kun ani bo ani ma aso nkodwale aso nkoyese na nani kra edi se kurase ne ani kurom ka atu agya meni aba na frefre niama ba na wo ba bi owa na wo siesie kura ma ne ho nye ni kun akono ukun be kwa adwuma ba na wo de ntoma bomu na ne nase posro na nimu bibi ni tirimi onwale kura no abeda ebe ye de na anwa ye okun akono ohun nya na akono okun pie no ohun yon girls na eti ene wiase asesa ko bi kura asesa ni din the friend tilapia o chama ya asesa ni din friend security officer fit ni asesa ni din friend mechanic anabwa fon ye kuta mi metumi di aye bibi sesi ya 5 minutes ebe ko Germany 5 minutes wa then just a seconds ebe ko America ebe ko ewiase nyina baby obi a won so be hu no enne sa wo tro letter okay ebe ko gina post office box ho na wa din se wo di eco post wa ebe che papa box ne kura abaka to senti ma se wo hu nyansa se wo phone ne keke 1 minute betumi aye de wo di aba wiase niema asesa okay ti niema bi owa esese yesesa no na yeto ye bo ase nso kire de onti ase no ate ase na aboaye na aboajen na chese enkomo na ye de yie papa enu ti comment no mesra mo ma ne mbra na menkan emfa mamo afi so share ma obi enye bi on subscribe ye no subscribe na ne ye hwe nyina da bia wajebre na wahwe na wo de amajen na wo so wusua de na wo ne yakoso e wo wiase afa na nyina ente ye de enkomo no ebesi na dadi ye de ebaba bewie no ehu hia se obi wa sori mu na opofoma ye twene sen o twena sensen o twena sense bia obi akobo adwaman te se ne asori Pentecost ye ana me se o twena sensen wa ye bone mini aba da ya twene sen wi ani asen kwa evangelism na akope nipa ya akope nipa asen amba asen de won fo ne kofa won ba abone fo ai ya kofa won ba e de aba na de otimo na wa ye bone no ya pam no ma ya pam no ya se church na se boka asen koye crusade akofa bone fo na ba de bia ba ma pam wo ena de oba na oye bofo oyo so abofo de bi bone ni no e won ho ento twena sen ti na meka do se ni wi asene ni ama asesa ento obi asesa no ya wonum bia ya to na me voice ni nkomi yi kura bomadi na ma ne kakra on say Yesu atrene nsa okay Yesu atrene nsa akra waya munyina momra Yesu atrene nsa. Hey, this day I like your voice. Tell me we grass a Pentecost for you. Pentecost for you. Thank you, me dance. I come team songs ni. Aye. Etino Ewrade ba hwehwe wo won yela. So obi ti aso dem na ne ye bi ni suban bi nya. Ye to ne ma ku opani.
emakuofo me makuofo no won tunefo ne ye kyerɛkyerɛ no ne ye kyerɛkyerɛ no ni party se board ye ne ye dane no ne ye kyerɛkyerɛ no by way die adekitwa bi a Pentecost for say abowase adekitwa bi abowase yabowase wi a yase akoye crusade akɔpɛ nipa san de ɔmaba eye emfaso bie ne so okay why mateda aye na yadi AC no me final question na me bisa na afa ye wi a na wetu ahwefo efo afa nso ye nuano mu bi mu na no nso wetu ofo na one person wish you a Merry Christmas efutu a me dey ma that in patron me some question answer my wie my last question we dey my last e dia ben ni asusudi a ususu se asori Pentecost was san wo mu a ebeboa wo ni e dia si mabo wasen on sesa okay obi nya akyede o mu a ne mpanifo ne kan sen no yen sesa okay on ma makio no mo honhom de ye adwuma bompa ye meja baye endaleto won okay on nyi mpanifo a ana on kronkron enyi mpanifo a on wa asole no ho on wo good vision be ma asole na gina ye kase enye nyaatwonfo on say ne no on the school for na ye adwuma young boys no future leaders so that's it future leaders no on say school so no ese ne yama on kronkron ba bi obefa and school so nko onim say Pentecost ene so le bebre o wa say na ye Saturday a quotation Abeka district de be ya sole no eno na baby a especially on home cell books ni on Bible studies eno na baby a de be ya sole that is say enye won kronkron na lead you what the preaching plan na ye ju thank you timetable eti wonnim na se wo a wugina wono Holy Spirit na daleto fa good way a empanifo sa sole na o ye den o say no said that the mere bia ni mu ade yo dabi say no ya di nipa nyansa okay eni nipa nkyerɛkyerɛ ɛna abewura Pentecost okay nipa nyansa eni nipa nkyerɛkyerɛ sɔfo bi a na minim no na that one branch of Pentecost all the quotation by some fan ye adwuma ɛna o divert ne fa baby ɛno ano no yeyi na di yes asɔre na o sɛ no o sɛ asɔre no yeyi na di eti na me kase nyame frɛ no ɛgye Bible school sɛmo so Kumchacha de bia meka John 7:14 to 16 John 7:14 to 16 Bible say afa hye ni mfrimfrim Yesu kodina asɔlefo preaching ni ye Judafo no homa ɛna Judafo no ka sɛ ɛyɛ de no obi onko school da otumi kensem say ɛna Yesu ka sɛ me nkyerɛkyerɛ nyame de anade ɔsoma me na ɔde ma me John 3:27 say obi ntumi nye bibi ade so onyame di firi soro ama ti asofodie enye Bible school enye school enye ofre Jeremiah chapter 1 verse 4 nyame ka kire Jeremiah so ohye ne maame yam na osi ni odifo Acts chapter 4 verse 13 tam owu Peter ne John so onam na wo kan sam a nimdie wo matumi wo Oti se oye nipa bi a won su ade da wa ye papa hwe akwa na so de wo ontiri no na so Eden na Peter to me kojina Jerusalem preaching man one day nipa 3,000 sakra ngosra no ngosra Acts chapter 2 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Peter ngosra ti sofu Kumchacha de bi ameka se me sofu a wakọ Bible school mo mfa ne ho compare me ma won fa ne ho kompen Kumchacha kora wo de ya brofo na ade be bi timi enwo sra nya brofo kan da bi comprensan anya no ne adom no da bi so fu bi preach na tumu se wadidi amanefu aye twa na tumu se wode wonam na preach a wo hu eye wo sra eye akyede eye gift ti me so fu Kumchacha Bible school na wo kom obi o wa na opeso okoye engineer na opeso okoye course bi fa baabi ene wo fail ye certificate no
amfa ho ode fa won so ya amfa no eno se ne ma no fe nkofa pastoral life eno ode ne certificate no kofa Pentecost the kofa Assemblies of God no ode kofa baby ena ho ne kwan biye ma no etutu mu se baby a wakofa na ye honam enye adwuma no enye ne dia ofo so da ho ahye ho won say ye won krofo bebro wo a won ye adwuma wo bra won ye mo kan say professional owo ye adwuma wo bra won ye professional eye bibi eye emergency impromptu and one make good use of it and what the anya chance ne ba ye no se ma me nkwahye ho obi nye nurse and wa koye nurse ti da bi odi abufu odidi ayarefo atem enya sam ketwa because and e bi akwa atwade wo kofo bi me da say because ese di pa be patient okay ese wo bi oye nurse bi awun eye ehumobro na wu say obi benya wane free yade nti na obi aba ne ho ode akoma obeye den so nurse o kasa doctor o kasa kura ma obi nya ayalsa okay ema wo be wukura wo mu ba nurse ni obi beba na ujojo no nipa mu yale wo so obi yale a wa esa abofra betia no ko wati kakra onai na ujojo no ye no to ada se tie wa adwuma bi owa obi owa enye na adwuma okay driver ni bi to me 2 cars me ko hwio won guaba crofo ma oni adwuma ye ena obi ama no spare ena otwie to ko hwio won guase aba ya mo fe me de manu si no ya ma won kronkron ni die okay me mo obi afrishi apa ewrade nhira mo na ewrade ni obi akese okay mami nchia me ami ni asofo kese ba ko a ya frɛ ni Jesus abrantie efri yie amwako ayim okay sofo a metumi ye di nwa dance ya ma de achen okay owo UK okay ya frɛ ni Jesus abrantie okay nyame tumi wona so nyame nsa nyame abasa nyame hosra wona so a in fact nyame di ni ye adwuma too much wow so kwa buro kira the whole world wagidi wo ba bia nyame yusu no ya frɛ ni Jesus abrantie okay efri ya amwako ayim ofra asante achen bom pata Jesus abrantie ne emeti ni nkan ono a owo buro kire na ko ni kuro bom pata aso den bi ewurade adom wo sia ma ni kuro mo asolefo mani ye pa ti Jesus abrantie memo wo firi hia pa mesrem kwatenten ene wo nyame ahoden edema na minchia Bishop Adonten Boatin our USA Virginia Bishop Adonten Boatin Bishop bro nya duo bepem ne mente wonka bepem ne mente wonka ne kura enesen Proverbs 3:28 osen kan chile wunu ya se kobra na ochena me de be ma ye twa bro nya de Bishop Adonten Boatin Emma Bishop Ransford AJ Asare our Minnesota Bishop AJ Asare mi chia mu nyina nyame hira mo ewrade mamo ahoden ene nkwatenten na mi chia Prophet Dr. Isaac Owusu Bempa ono so mi chia no mesere nkwatenten ene wo nyame ahoden ede ma no yo daddy mi da si nyame hira o sa wo de bre ene wadaji a me frɛ wo oba beka me sa wa ha na nyame enhia pa Christmas de se ne wo twa amanfo no na me so me twɛn wo e wa ha ya aha na odofo a wo de bre wo so nyame enhira o yeda wase papa ese abribia wo kan ye ho na wo boy ya twidom na wo hwɛ yen na yen so ye sua na wo so wo sua yen nyame enka ho afisia pakese ye enko emfa ma wo na mesra mo mentimi ankan mayi no enso mo comment na ma mo fa ncheme nyame ya doma da se na me site na se a making kan e de amam ebre eni ho e ma yen entia na afei so no mesra wo se o comment no anase wan share amonua nya bi no mesra wo empa ho share never mo bi na onya bi on subscribe ya na wa subscribe na ye the video bi atumu na won sa etimi akebi e wo ye channel no so afei so aseda kese pa enkoma me cameraman Dimreku nyame enhira so obo machi dom chinchim kama yi ede ma me fefefe na eye me engineer so Andy Teflon
ono so nyame enhwa ne pa na metinya mejesu a na boss de yenchia no me boss sofo bishop apostle reverend Elia bishop reverend doctor apostle Elia ena osofo ba ko nsu tie sisi a okay awo ye good awo dama kuma so amemfa ni agro ye friend titi bremu Kennedy oh wow titi bremu Kennedy so I say eye TTBK oh okay TTBK okay titi bremu Kennedy baako pe one titi bremu Kennedy baako pe wa ye sofo bi a memfa ni agro okuta good art okuta akomapa odo ene enkabom ti sofo Kennedy afre poku bro nyanso ne kora ene sen sofo Kennedy ne kora ene sen bro nyanso ne kora ene sen na ne wati free aye prophet 1 major enumu na medi wo sie no etinya mejesu ani empress an emema nyina ka etire ba ko pe nyame enhura wo dasa ne ye besanso ehia bio makra Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Human One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Therefore, I'm telling you, Mala show and I'm kasa. Many about many bema. We tell me how beer a wo so a e would nam one ma. Would the achinchia on so. We are open and I say 5 blood and a how and I said there be a stroke and a how and I bema wayemre e won paso. And I there be nipa open visa one antia onya visa. And I will be open crata. Why ya onya crata? And I said the Italian now why. But what is your family number? Ewa habaya edi adwuma. Adwuma bia me ya ma obi e ho habaya ye be yi na de aka ho aya bia ma ama bibia atutu ya ma. Ama hawa eda wo so no afi wo so. Na wo so anya wo fa odi. Nti be bia wo bia no. But what is your family number na frame me. Wo frame a wo so e be da no osiri. Food and transport for Omaya and Shushimo Ahu, a Juma Paye, until Mamma, 2 mikrata, young fan year Juma, and Boa, we are Sifan, I beg Piata. I'll be a thousand million, but Bonnie say, oh, friend, to be tried. Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana, and a Too Much Multimedia College. We say a band equipment above. A church for Kodwo any air conditioned room, dear. The band media law, advertising, camera handling, and the marketing, dear. And you're not a man. Location, you know, at the coffee pipe junction. For number, it was you. No one casa free. No more beyond that one. No more being a semi frama. One casa free. I bet you.